Iya, intinya gini. Aku kasih kapas. Holy Apusma tonton inang beni kapasi. Halani sabari tiki eteko iyo padu ujuma iyo padu lahua. Jangan sampai singira sama ngaburit tonton inang kalau mau bako hujai hujua. Halani bani penolongan kapus tonton inang beni kuning lobi baru kapus beni kapas. Artinya anu naboron dikete kono iuning kuningi senari homa makuningi oma. Anu lobi dapat dua kono lihuan di bawah. Kalau babi naboron iyo padu ibar-barana. Tahu bara-bara mana? Meski iyo padu ibar-barana iso. Jangan sampai boritan lu bara-bara di bawah mengombakku. Balaniai baik mahuni ko bara-bara di bawah. Masih sabu ganuhan na burit ni. Sabu ganuhan lo candi. Doko say aku suri ke di kapas. Ay mai sini terjemahkan mai. Masih belo. Lagi semangat selingkuh doi. Oke, panas. Inang guys. Makanan guys. Markado tulang leher anaknya. Rambe, las rohanannya para sinuli. Marka rambe.
memahami marga purba. Apa Rasulullah, Abang Anda, Ison Rodo Hami, Sohon na pasahat kong berdusulang ni Helata, Duhok Buruta. Disuno ang burus Ison, Ulandong sa Lohami, apa Rasulullah. Jalan Ison, pasahat kami mah tergada sisada hela, sisada guru kita. Langsung nami, lihamu apa Rasulullah sirapte. Artinya diulang dijoloni ang guru lurus, sau tulong mahita. Kalau kami dijolo kamu mah dibudi, kalau kamu dijolo kami mah dibudi. Jadi semua hatanin apa dijolo tubuh. Asa pangurunan, aksibiti si kopal magulang-gulang pangaruna. Tapi susah dia pe, nang pasal kami soal berdusulang ni Helata do Buruta sa gudang na pinasuna. Ayos ko naman. Iya. Boleh ate, jadi sumber tuan abang nabi, engkau kata nabi